Riječ na E. Podcast za ekološku i društvenu pravednost. O aktualnim temama održivog načina života. Aktivizam, politika, obrazovanje i ekonomija. Umjetnost, znanost, kultura. Riječ na E. Podcast zaklade Friedrich Ebert za ekološku i društvenu pravednost. Njemačka je zemlja u Europi koja proizvodi najviše solarne energije. Mađarska je u posljednje 3 godine povećala proizvodnju solarne energije za čak 4 puta i po prvi puta je solarna energija s trona skinula ugljen koji je do sad bio dominantno sredstvo proizvodnje električne energije. To je cilj koji je već postignut u mnogim europskim državama, ali tu ostaje pitanje kako na tom putu solarizacije stoji Hrvatska. Ja sam Nina Skočak, a danas ćemo u ovom podcastu razgovarati s ekološkim aktivistom s otoka Krka, Vjeranom Piršićem. Pa eto, Vjerane, dobrodošli u naš podcast. Dobro vas našao, hvala. Pa evo, kako sam već i u uvodu rekla, Njemačka je uistinu broj 1 zemlja u Europi što se tiče proizvodnje solarne električne energije. No stvarno, ako uspoređujemo Njemačku i Hrvatsku po tom pitanju, Hrvatska uistinu ima veći potencijal što se tiče solarizacije i sunca naspram Njemačke i naspram, u stvari, većine ostalih zapadnih europskih zemalja. Pa eto, što Hrvatska točno radi po tom pitanju i da li u stvari iskorištavamo taj potencijal koji imamo posebice u priobalju i na primjer na otocima? Dakle, ja bih dao malo možda širi uvod od vašeg kvalitetnog uvoda, ali prije toga da odgovorimo tehnički na pitanje. Dakle, najlošija Hrvatska u kontekstu solarizacije, a to je Međimurje, najsjevernija i sa puno vodene pare koji pa staklenički plin, je bolja od najbolje Njemačke, a to je Bavarska. Dakle, ako u Njemačkoj postoje opravdanost komercijalna i šira od komercijalne, dakle ekološka i slično, za postavljanje velikog broja uređaja za korištenje sunčeve energije, pri čemu tu mislim i na fotonaponske panele koji proizvode struju, tako i na termalne panele koji proizvode toplu vodu. Kako u Malmeu ima više fotonaponskih panela nego u Splitu, samo što stoje okomito zbog niskog sunca na horizontu dobar dio godine, onda je sigurno to priča koja je dobra, to je priča koja je isplativa i to je priča koja je po novom od Brisela strahovito politički i financijski podržana. Mm-hmm. To je prva teza. Druga teza, kad pogledate službene podatke, recimo na Wikipediji, Hrvatska je među najlošijim državama u Europi, u Europskoj uniji po korištenju sunčeve energije. Kako za proizvodnju tople vode, tako i za proizvodnju električne energije. Zadnji put kad sam gledao, od nas su bili loši samo Irska i Latvija. Mm-hmm. Dakle, ne samo Slovenija gdje ima Maribor više fotonaponskih panela nego cijela Hrvatska. Opet Maribor je kao i Međimurje jedan ne baš toliko dobar dio svijeta. Nego i zemlje sjevera tipa Švedska, tipa Danska i slično. Logično pitanje je zbog čega je tako. Ono što trebamo reći istinu, da je Hrvatska napravila sve što je mogla u malo manje od 10 godina da spriječi solarizaciju Hrvatske. Kad kažem Hrvatska, mislim Vlada Republike Hrvatske. Konkretno, priča sa solarizacijom krenula je ozbiljnije 2008. godine. Paralelno s time je išla naša nova energetska strategija koja je zapravo tražila 2 termoelektrane na ugljen. Dakle, dok se svijet sve više okretao prema obnovljivim izvorima energije, dakle, ne samo suncu nego i vjetru, geotermalnoj i biomasi, hidro je tu bio od prije, jasno. U Republici Hrvatskoj se dogodilo da, čak možemo reći točno datum, 4.7.2013. godine bio je sastanak u ministarstvu, gdje su rekli da je solarna energija glupost, da oni neće plaćati 350 eura megawatt sat i da treba razvijati termoelektrane na ugljen. Dakle, mi smo imali političku odluku ministra Vrdoljaka i njegove svite da odustanu od solara i to se u praksi svelo na permanentno podmetanje klipova pod noge onima koji su usprkos državnoj politici pokušali to realizirati. Mm-hmm. Na primjer, prva solarna kuća Špansko u Zagrebu od dr. Ljube Majdančića, on je morao prikupiti 82 papira i 510 stranica dokumentacije da bi spojio svoju fotonaponsku bez bilo koji poticaj na mrežu. On je morao 4 godine davati besplatnu energiju HEP-u jer nije mogao riješiti papire za otkup te energije. I to je kasnije palo na 66 papira, danas je palo na 3.
Dakle, da skratimo, bilo je potrebno zatvoriti projekte velikih termoelektrana na ugljen, na uvozni ugljen u Da. Pločama i u Plominu, i to baš iz Kolumbije. Ja sam tek kasnije shvatio da možda iz Kolumbije ne bi dolazio samo crni prah. Možda sve nije sve tako crno. Kad smo vidjeli da u Pločama imaju u bananama kokain, možda je bila ideja o 150.000 tona ugljena uvesti par tona kokaina. Da. Ali to sad digresija koja nije toliko bitna. Dakle, tek kada su dva projekta bila zaustavljena, koja su bila opasna ne samo za okoliš, nego i za energetiku, što bi bilo danas sa HEP-om da je počeo raditi Plomin C, a ovako nakon je potrošio navodno 50 milijuna eura samo na dokumentaciju, bacio ih i u prah, da se nije dogodilo, tek onda 2018. godine se počelo otvarati tržište prema solarima. Konkretno, napisani su pravilnici koji su omogućili da sa samo 3 papira dobijete spajanje vaše vlastite fotonaponske na mrežu. Zakon je bio od 1.1.2016, čekali smo 2 godine i sad u konačnici odgovorim na vaše pitanje, država napravila jako malo, a građani jako puno i gospodarstvenici. Konkretno, dakle, 2009. osnovana je prva regionalna energetska agencija u Hrvatskoj u Rijeci, Rea Kvarner, osnovan je solarni klaster, 2012. kod nas na Krku prva energetska zadruga u Hrvatskoj, 2012. naš je otok donio odluku da bude najkasnije 2030. energetski nezavisan i karbon neutralan, da budemo jasni. Dakle, mi smo donijeli 2012. političku odluku na našim vijećima koju donio Brisel 2020. godine. Sa ciljem da to realiziramo 2030. a Brisel hoće 2050. Dakle, bili smo 8 godina prije u odluci, 20 godina prije u target realizaciji od Brisela i 2019. napravljena je tvrtka Otok Krk Energija. Što bi se reklo, na terenu građani shvaćaju da su 2 i 2 4. Ono što je tragično je da je država toliko pod interesnom grupacijom lobija, koje nekad je to bila nafta, sad onda bio ugljen, sad je to plin, dakle prvo Hrvatsko plinarsko društvo iz Vukovara. To je toliko jako, kad sam bio na kongresu energetičara, zovu našu regulatornu agenciju HERA, zovu drugo Hrvatsko plinarsko društvo, jer zapravo politiku vode plinaši koji voze ruski plin, a to je sad posebna priča. U svakom slučaju, situacija nije dobra, ali se borimo već godinama od 2009. da je popravimo, imamo rezultate. Baš sam to htjela pitala sam to i svoju prethodnu gošću, da li bi ta promjena trebala doći odozgo? Da li bi inicijator te promjene trebala u stvari biti visoka politika ili je ključ u tome da građani putem svojih inicijativa i da građani u stvari rade pritisak? Što vi mislite iz vašeg iskustva? Ja ću vam reći osobno mišljenje i reći ću vam mišljenje grupe ljudi kojima pripadam, od koji su mnogi puno mudriji od mene. Dakle, moje osobno iskustvo je, ja sam bio u Saboru kad je padao ZERP, kad je u doba Sanadera bio ukidan ZERP i to je uništilo skoro Jadran. I kad sam vidio koji sve ljudi sjede u Saboru i koje gluposti valjaju, bio sam gore na galeriji do 12:30 kad se bilo glasalo, samo su Ivica Pančić i Mirela Holy bili protiv toga. Ja sam rekao, ja Zagrebu više ništa ne vjerujem. Da. Dakle, to je bilo prije nekih 15 godina i ja sumnjam da u Zagrebu postoje, govorim Zagreb kao političku monstruma, ne? Kao metropolu u najgorem smislu te riječi. Ja ne vjerujem da u Zagrebu postoji dovoljno političke mudrosti, a kamo tek racionalnosti, da pokrene bilo koju pametnu politiku. Ako malo pogledamo, sve smo upropastili. Poljoprivredu smo upropastili, energetiku smo upropastili, turizam pokušavamo upropastiti preko resorta i golf terena, kolonizacije obale. Tako da mi kažemo na Krku, mi ćemo sve napraviti. Mi ćemo projekt osmisliti, mi ćemo projekt realizirati, mi ćemo projekt optimizirati, mi ćemo projekt financirati, daj Bože da Zagreb samo ne smeta. Jer Zagreb obično čak i dobre zakone pokvari sa lošim pravilnicima. Na primjer, kad smo radili gospodarenje otpadom, po čemu smo čuveni, 2004. Rekli su nam da smo budale jer vadimo papir iz smeća, a to je loše za buduću spalionicu u Zagrebu, njenu gori potencijal otpada. One bale koje imate na ulazu u Varaždin, to su zapravo posljedice te pogrešne politike. Dakle, mi smo realizirali Krku 14 ekoloških projekata, sve potpuno suprotno državnim strategijama i bili smo uvijek 10 godina prije njih. Tako da moje mišljenje je da od ove izvršne vlasti, od bilo koje izvršne vlasti, i onaj koji je Vrdoljak bio ministar nije bila ništa bolje, da pače bile puno gora, ne možemo očekivati progresivne pomake, a to je vjerojatno posljedica toga što naše takozvane političke elite se svode na političke mediokritete. Onaj ko ne uspije u privatnom biznisu, on ide u politiku. Ne?
I kad vidite ko se ponavlja sjedi u Saboru, ko se sjedi po ministarstvu, to su ljudi koji su podkapacitirani. Pogotovo za ove teme možda postoje neki sjajni ljudi, recimo nemam pojma u kulturi, lupam na pamet, ne? I u nekom ministarstvu koji su fascinantno dobri. Ali ono što sam ja vidio u životu od ministarstava, a znam ih 5-6, i kad se na mori morate ići u Zagrebu u 5-6 ministarstava, vrhunski državni birokrata je incident. Ima ih nekoliko energetici, dapače, ali politika nacionalna koja je dominirana lobijima, rekao sam što se dogodilo sa ugljenom i sa privatnim interesima, gdje često kompanije plaćaju i političarima troškove izbornih kampanja. Da. Te kompanije plaćaju, blokirale su po meni nekakvu viziju nacionalnog razvoja i sve odluke koje donose se prekasno i parcijalne su. Evo jedan primjer, ta strategija iz 2009. koju je Sabor izglasao u 9. mjesecu je predviđala samo 50 MW solara i 1200 MW vjetra. Dakle, 24 puta više vjetra nego solara. To ima smisla u Škotskoj, gdje nema sunca, ali ima stalnog vjetra s Atlantika. Iako i Škoti su stavili fotonapone na svoje dvorce, vidio se kad sam bio gore zadnji puta. I to je posljedica lobija. Došle su velike strane kompanije koje su htjele puno vjetra, a mi mali obični građani koji imamo solare nismo imali lobija i zato je 24 puta u državnoj strategiji više vjetra nego sunca, što je suludo. Da. I tako ima 50 primjera sad ja s time. A kako ste rekli, u stvari, da, znači Krk ima neki plan da do 2030. godine postane energetski neovisan otok. U stvari, jedan od prvih mediteranskih otoka te veličine koji treba postati energetski neovisan. Pa kako trenutno teče taj razvoj? Mislite li da će uspjeti do 2030. da se to postići? Mislim da ćemo napraviti to prije iz dva razloga. Kao prvo, sad su povoljni vjetrovi našim jedrima, ako mogu tako reći, mediteranski. Dakle, imamo jednu digresiju koja je jako bitna. Brisel se ponaša trenutno sa tezama maltene kao hipi iz Kalifornije 60. godina. Da mi neko rekao prije 2 godine da će Brisel uzeti ovakve politike, rekao da je lud, ne? Da. Ali nešto se dogodilo, da li to duh sveti ili ne znam šta, ali ova komisija je prihvatila sve naše politike. Kad sam vidio Europski zeleni plan, ja sam rekao, kolega, možemo raspustiti udrugu Eko Kvarner, više nema potrebe da se borimo. Pobjedili smo, ne? Dakle, ovaj Fit for 55, prije toga zimska direktiva, treći paket energetskih zakona i ovo zadnje Red 2 direktiva, Renewable Energy Directive 2, veoma jasno govore da je ključna politika Brisela trenutno zelena politika. To se vidi po tome što 37% sredstava mora biti, čini mi se, zeleno, a 18% čini mi se digitalno, dakle preko pola novca će ići za to. I praktički mi se trebamo samo taj novi val koji dolazi iz Brisela, koji se još nije prelio u Zagreb, to je preljeva se uz hrpu porođenih muka, zajašiti, mi ćemo realizirati naše projekte na Krku. To je jedan razlog. Drugi razlog, imamo nekoliko organizacija koje rade jako dobro, već sam rekao, regionalnu energetsku agenciju Kvarner, tu je naša tvrtka Otok Krk Energije i Ponikve, naše komunalno poduzeće, energetska zadruga Otok Krk, pa i udruga Eko Kvarner iz koje dolazim, koji sam predsjednik. Ja sam inače volonterski predsjednik Eko Kvarnera i volonterski direktor tvrtke Otok Krk Energije, tako da sam duboko u procesu. I čini mi se da je taj proces postao samoodrživ. Dakle, mi radimo oko 100 malih fotonaponskih godišnjih, imamo ih već 100, radimo postepeno, nećemo prenaglo da nemamo problema sa nestekom energije. Dakle, obnovljivi traže pametnu mrežu. Traže inteligenciju na dispečeru. Mi radimo i na tome, dakle pripremamo se sa nekoliko velikih kompanija napraviti pilote na našim fakultetima u Rijeci, da vrtimo 2-3 godine podatke sa pametnom mrežom, microgridom, koji će to vjerojatno preuzeti na kraju distribuciju zajedno sa nekom umjetnom inteligencijom, jasno blockchain tehnologijom. Tako da ćemo vjerojatno to napraviti i prije. Ono što je, dakle, ajmo ovako krenuti u druge strane. Nije sporno hoće li Hrvatska biti prepuna fotonaponskih panela koji će raditi struju do kraja desetljeća. To je toliko logično, lobiji su poraženi, dakle naftni i ugljena plinski još nije, ali će biti. Ono što su sporna 4 pitanja. Prvo pitanje, tko će proizvesti tu opremu? Hoće li biti paneli od Solvisa fotonaponski iz Varaždina i recimo termalni od Tehnomonta iz Pule? Pa ćemo zaposliti naše ljude koji će to raditi. Drugo, ko će to instalirati? Hoće li dolaziti neko iz Slovenije, Rumunjske, Češke, nemam pojma, Bosne, ili će biti naši ljudi recimo koji će izgubiti posao u 3. maju u Uljaniku? Pa ćemo sačuvati tehnološku osnovicu.
Treće pitanje je ko će biti vlasnik. Hoće li biti kao kod nas na Krku da sam ja vlasnik mojih fotonapona koji trenutno uredno proizvode energiju i daju viškove u mrežu. I četvrto, ko će imati profit, ko će zarađivati od toga. Jer ono što nam se dolazi iza brijega je zapravo ponovno neokolonializam koji se već dogodio na vjetroelektranama, koji su došli strani investitori, koji su nam prodali svoju tehnologiju, za koji su digli poticaj kod sebe, zaposlili svoje radnike, a mi im plaćamo jako skupu kroz feed-in tarife za neke kikiriki koncesije. Sada ključno pitanje na solarima osmisliti održivi razvoj lokalne zajednice, to odgovor na vaše pitanje prije, dakle lokalno je grassroot je ključno kod ovoga, koji će omogućiti da buduće instalacije budu u vlasništvu lokalnih ljudi i koji će omogućiti da profit bude ostao u lokalnoj zajednici. Pa znači, koliko sam ja u stvari shvatila, vi smatrate da će se solarizacija neminovno dogoditi, to jako brzo, ali jedino je tu sad pitanje na koji način, kroz koje mehanizme će se u stvari ona realizirati u Hrvatskoj. Dogodit će se zapravo energetska tranzicija. Ako ćemo biti onako štreberski prema Briselu, znači 4D. Prvo je dekarbonizacija, znači odmak od nafte, ugljena i plina prema obnovljivima, kataloški, dakle, sunce, vjetar, geotermalna biomasa i hidro. Nuklearno je sporno, nećemo ulaziti u to. Druga stvar je decentralizacija, tako da ćete imati, kao što je moja energetska kuća, tisuće malih prozjumera u Hrvatskoj, milijone u Europi, koji će proizvoditi energiju za sebe i trošiti na mjestu proizvodnje. Treće je digitalizacija, dakle to su pametne mreže, i četvrto demokratizacija, ili ono što sad govore svi političari, proaktivni, energetska demokracija ili građanska energija. To su dva pojma koja se koriste. I mi smo tu dobri na Krku, zaista nešto da ja sam Krka, nego imamo rezultate, očito nas ljudi dolaze vidjeti, šalju nas po svijetu, zovu nas po svijetu. Ono što je ključno u svemu tome, kažem, da taj proces bude lokalan, da bude customiziran prema lokalnim optimumima. Dakle, nije isto raditi to na Hvaru ili na Krku, a kamo tek na otoku Reunion. Bili smo prije covida, su nas Francuzi, nas četvoricu poslali na otok Reunion, Indijski ocean, da malo izminimo iskustva i tako pomognemo njima. Bio sam u Barceloni prošli tjedan, tako da znam šta se događa na Mediteranu. Nego je ključno zapravo imati lokalne aktere koji će preuzeti modele. Sad tu imamo problem što je ovo manjak modela. Jedan od napora koja čeka nas na Krku vjerojatno sljedeće zime, da naše iskustva ekstrapoliramo nekakvu matricu odlučivanja, dakle da ne bude copy-paste na drugim lokacijama, nego da se vidi zapravo koji su procesi koji vode prema, ako ne optimalnom rješenju, da barem prema zoni optimalnih rješenja. Pa definitivno. Koji način to napraviti, da. Mislim, kad govorimo o obnovljivim izvorima energije, mislim da je nekako lokalno planiranje ovdje ključno, jer ne može se uistinu, kao što ste rekli, ne možete isti model primijeniti na Krku i na Hvaru ili na nekom trećem otoku u Zagrebu. Stvarno, znači ovdje je nekako lokalno planiranje. Da, ali su algoritmi isti. Dakle, ako se nalazimo u istom zakonskom okviru, u istom energetskom okviru, u istom klimatskom okviru, onda možemo pokušati biti toliko intelektualno jaki da ekstrapoliramo znanje u algoritme. Ja sam glupi matematičar po vokaciji i informatičar po struci, tako da možda razgovaram malo za obične normalne ljude čudno, ali mi smo matematičari malo čudni već par tisuća godina, ne? Tako da uprašuju nam, ne? Da, nismo fizičari kao Sheldon u teoriji velikog praska sreće. Da. Dakle, cijela priča je u tome da postoji jako puno iskustva, a kao što dobro znate, bilo koji sustav kad se njega utisne, iskustvo inteligencija se optimizira. I jedna jako bitna stvar, to koju smo bili prije govorili, pametne mreže i slično, jako je veliki problem se događa recimo u Kaliforniji sa jakom penetracijom obnovljivih. Navodno su 4 puta imali blackout, su ostali bez struje. Engleska je 2 puta bila preklani u 9. mjesecu. Jedan dio južne Engleske ostao bez struje. Kad jedna pučinske vjetroelektrana je bila stala, pa se plinska koja je bila backup nije sinhronizirala na vrijeme na mrežu. Dakle, čak i dio Londona ostao bez struje. Dakle, sa obnovljivima trebate raditi pametno, mi to znamo koji su problemi i treba raditi onako, ajmo reći, male korake. Hrvatska je donijela političku odluku 10.6. prošle godine da ide na 2 gigavata solara, 2 gigavata vjetra, to je dobro. Ono što nije dobro, što će izgleda država podržavati opet velike investitore, pojednostavljeno kad neki ima vjetroelektranu, njemu će biti super da poploči između stupova sa fotonaponom i da tu struju izvaža recimo na zapadno tržište kao zelenu energiju, ne?
Umjesto da radimo, da podržava male korisnike, male fotonapone našim krovovima koji imaju proizvodnju na mjestu potrošnje, koji imaju najveću proizvodnju, koji je najveća potrošnja po ljeti, država zapravo će izgleda ponašati kao superhik, uzimat će siromašnima, davati bogatim. To sam vas baš htjela pitati, odnosno razgovarati o tome s vama, znači tim malim fotonaponskim elektranama. Vi u stvari imate i vlastitu na svom domu, koliko sam shvatila. Tako je. Jako je zanimljiva vaša publikacija koju ste izdali u stvari zajedno sa Vesom. Hvala. Moja energija, moja sloboda, baš sam to pročitala neki dan. Uistinu, znači, za one koji ne znaju, u 10 koraka ste objasnili kako bi čovjek... Jeste razumjeli? Jeste uspjeli shvatiti moju logiku? Da, jesam. To je ključ. Dakle, ja sam želio da obični mali ljudi kao što smo vi i ja se pripreme za razgovor sa kvalificiranim projektantom, da mogu artikulirati svoju situaciju i jak doći jednostavno do optimalnog rješenja. Stvarno je odlična publikacija zato što stvarno osobi koja je potpuni laik po tom području, uistinu ste jasno objasnili koji su točno procesi i na što se točno čovjek treba pripremiti. Ali evo, da vas pitam, možete li iz vlastitog iskustva reći nekome ko možda razmišlja da ima svoju vlastitu fotonaponsku elektranu, kako to funkcionira? Trebate li se suzdržavati u nekim momentima? Da li morate planirati svoju potrošnju struje i slično? Pa gledajte, priča je jako jednostavna. Kao prvo, imamo još jedan moment koji bi volio naglasiti koji nije energetski, a to je, ajmo reći, antropološki ili psihološki i sociološki element. Naravno. Kada se vi ujutro ustanete i upalite svjetlo, hvala ti HEP, dao si mi svjetlo, idete oprat se, umiti, hvala ti, ili tuširati, hvala ti ponikve, dao si mi vodu i tako dalje, pa ideš u nekakav trgovački lanac, hvala ti, dao si mi hranu, ne? Vi niste slobodan čovjek. Još u 60. godina prošlog stoljeća neki veliki psiholozi govorili o podsvjesnom strahu modernog čovjeka od zavisnosti. Dakle, nestane struje, mi gubimo vodu. Mi smo u roku od 2-3 dana u kamenom dobu, ne? Da, točno to. I ovaj just in time opskrba, vidimo što se događa u Engleskoj. Kad je bilo snijeg prije 2-3 godine i bila je prekinuta cesta prema Ljubljani i prema Zagrebu, Rijeka je bila skoro ostala bez mlijeka. I kad smo radili procjenu u županiji, onda je bilo da imamo hrane za 5,5 dana u Rijeci. Dakle, mi imamo 7 dan glad. Tako da ova ideja nezavisnosti koja nije samo energetska nego i na bazi vode i na bazi hrane je po meni jako bitna u teška vremena koja dolaze, jer mnogi modeli klimatskih promjena govore da nas čeka možda Mad Max. Da. A opet neki drugi modeli govore da nas čeka Terminator, ali to je posebna priča. U svakom slučaju imati nezavisnost je jedan dobar psihološki osjećaj. Ja mogu vam reći, evo, kad smo prvi dan radili struju, kad sam se jutro probudio, kad je došlo sunce, ja sam bio presretan. Imate vlastitu struju, da, ona ideja, sunce, ja imam vlastitu struju, grijem se na vlastitu struju, odem u vrt, ubere se menta, melisa, kadulja, napravi se čaj i još neka vlastita voda od vlastite kišnice, ne? Da. Mislim, to je nešto što ne možete platiti. Ali to je sad za ove koji su malo ovako, ajmo reći, otkačenjaci od zapadne civilizacije koja je potrošačka i neoliberalna. Ako idemo racionalno, dakle, gledajte čisto brojke, vi provjerite koliko imate godišnju potrošnju električne energije, izračunate koliko, piše se u priručniku panela, koliko vam treba kilovata, zatražite od HEP-a da vas da preliminarnu dozvolu, napravite neki interni tender za druge. To su jako bitne stvari da se može puno uštediti kad ide zajedno. I praktički u roku od 2-3 dana sa papirima, recimo 2-3 tjedna možete imati vlastitu fotonaponsku elektranu koja daje vam energiju. Ako imate i baterije, pohranjujete energiju u bateriji. Ako ne, dajete viškove u mrežu. Kada imate manjak po noći, dakle vraćate natrag iz mreže. I stvar je nevjerojatno jednostavna, stvar je relativno jeftina. Tipično stan u Zagrebu recimo troši oko 3000 kWh energije godišnje, tipična kuća recimo ako nema apartmana oko 5-6, što znači da vama za nekakvih 30 do 50 tisuća kuna može se napraviti instalacija bez baterija, a dobivate poticaje na kopnu 40%, dakle povrat sredstava, refundaciju na otocima 60%, na područjima posebne državne skrbi čak 80%. Pa to je fantastično, dakle, da. To je sjajno. Dakle, recimo imate, ja sam se baš pričao jučer jednom gospođom koja je preselila, nećete vjerovati, u okolicu Gline. Žena je kupila 6 hektara zemlje i kuću, dakle ona
ako troši 6000 kWh, ona dakle može napraviti to za 5 kW, to je 50.000 kuna, država je vrati 40.000 kuna, 10.000 kuna ima. I ovako, vama se zapravo fotonaponska instalacija isplati bez bilo kojeg poticaja za 6 do 9 godina, ovisi o potrošnji i tipu potrošnje. Ako imate po ljeti najveću potrošnju kao mi zbog apartmana koji se iznajmljuju, onda to brže, ako ste na kopnu, onda to nije tako brzo. Ali druga stvar je bitna. Kad vi stavite dizalicu topline, kad vi stavite elektrovozilo, može biti romobil, može biti bicikl, skuter, automobil, i kad stavite sve ostalo što je potrebno, tipa pametne utičnice, neki 5 godina treba vam povrat svega toga, uvrh glave, vi se za 5 godina ili određeni broj godina besplatno grijete, besplatno hladite, besplatno vozite i svi ostali uređaji rade besplatno, tipa računala, perilice i tako dalje. Da. To je jedna stvar. Druga stvar je puno bitnija, ja ću reći veoma što kraće mogu, globalno i individualno. Dakle, do sada je u energetici proizvodnja pratila potrošnju. Dakle, ljudi ukopčuju nekakve uređaje i onda oni pale neke termoelektrane, hidroelektrane i tako dalje. Nova paradigma je obrnuto, da potrošnja prati proizvodnju. Dakle, danas je na Krku savršeni sunčan dan, ja ću proizvesti vjerojatno 5 do 6 puta više energije nego jučer kad je bio pljusak, jučer je bila katastrofa za proizvodnju. Ok, imao sam baterije. I danas je dan da se rade perilice, pere veš, suši i tako dalje. Dakle, neke male navike treba promijeniti. Globalno će to biti kroz nekakve pametne mreže, a individualno može biti kao osobni korisnik ili možete imati software kao ja koji vas može u tome voditi. A dobro, to istino nisu sad nije sad drastična promjena stila života, da sad nije, moramo... ali ljudi su komotni. Recimo, mi ćemo imati veliki šok kada dolaze petkom veliki broj vikendaša, kad to bude veliki broj elektrovozila i da se svi zakače u pet kad dođu iz Zagreba, Rijeke, od Ljubljane, nemam pojma, petak, to je onda katastrofa. I treba ili softverski limitirati da punjenje bude s obzirom na ostale potrošače i s obzirom na proizvodnju, ili treba ljudima lijepo reći, ako bi večeras nikamo ne ideš, nemoj odmah u 5-6 ukopčati svoju Teslu da se puni ili bilo koji elektroautomobil, nego ukopče iza ponoći. Ali vjerujte mi, benefiti koje dobivate kako financijski, tako i ako mogu reći antropološko, psihološko, sociološki, su toliko veći da to čovjeka ne muči. Pa kad govorimo o tome, evo za kraj možemo i s ovime završiti, kako u stvari potaknuti ljude, na primjer, da imaju vlastitu energiju, da proizvode energiju putem fotonaponskih elektrana. Koji je najbolji način za potaknuti čovjeka? Da li se treba ovdje u prvi plan isticati financijsku dobrobit ili vi smatrate da bi ljude trebalo poticati na neki drugačiji način? Kao prvo, ne postoji jedinstveni odgovor. Odgovor na vaše pitanje, koje je sjajno pitanje, je individualan. Dakle, postoje pojedinci kojima je spas planete Zemlje primarni, koji će uložiti novce, kao dr. Ljubo Majdančić prije 20 godina, makar s time riskirao bukvalno svoj vlastiti brak. Jer moja žena bila to zamjerila što je to uložio kad su došli iz Njemačke, umjesto da, ne znam, nešto drugo naprave s tim novcima. A postoje ljudi kojima je bitna samo financija. I vi praktički u komunikaciji sa potencijalnim novim investitorima / vlasnicima fotonapona morate prepoznati je li kod njega ideologija, dakle od totalne ideologije do totalnih financija. A većina je nekakvo onako Gaussove raspodjeli statističkoj u sredini, pa imat ćeš novce, imat ćeš kvalitetniju struju, a gle čuda usput spašavaš i planetu Zemlju. To je klasičan pristup. Ali ima jedan sjajan primjer koji će vam sve objasniti. Dakle, Slobodna Dalmacija relativno dobro prati to što mi radimo, iako je Dalmacija jako loša sa solarizacijom. To je vjerojatno pitanje nekakvih lokalnih specifikuma koje neće ulaziti. I sada, kada sam napravio fotonapon, napravio jedan lijepi tekst o meni, da sam postao energetski nezavisan i dobijem 5000 čitanja na webu. Dakle, ne klikova, nego čitanja. Dakle, neko je prošao od početka do kraja teksta. Scrollao je, ne? Što je dobro, jer obično većina takvih Slobodna Dalmacija tekstova ima oko 5-6 tisuća čitanja i onda se dogodi da sam dobio račun u travnju prije 2 godine na minus 107 kuna. Minus. Da, jer sam proizveo više energije nego potrošio i to sam prebacio, dakle nisam to fakturirao HEP-u,
koji je moj trgovac, trenutno možda imati više trgovaca, nego sam prebacio za zimu, ajmo reći, čuvao sam za zimu pa da za zimu manje plaćam kada imam manju proizvodnju nego potrošnju. I što se dogodilo? To su ovi Slobodne Dalmacije lijepo opremili u dijalektu tipa ne znam, sija sunce, čuva tako nekako izgleda dalmatinski. Uglavnom bilo je pitanje da sam ja naplatio HEP-u 107 kuna, što je svima bilo Dakle, taj moj tekst je imao 40.000 čitanja. Da. Bio sam bolji od Severine i od Hajduka zajedno. Dakle, u Dalmaciji očito ideologija ne prolazi ošto ima 3.000 keka mjesečno u džepu, ne? Šoldi, a u nekim dijelovima drugima ili kod nekih pojedinaca je to pitanje spašavanja planete Zemlje. Ono što je ključno je da se shvati da je proces nezaustavljiv i da ako se u sljedeće 2-3 godine ne organiziramo i reorganiziramo kao pojedinci, kao lokalne zajednice, kao jedinice regionalne samouprave, dakle županije, mi ćemo izgubiti sunce kao što smo izgubili vjetar. I bit će izgubljena šansa za novu reindustrializaciju Hrvatske i to ne samo na proizvodnji opreme, nego na instalaciji opreme, jer ako mi škverane prebacimo, brodogradilište prebacimo na montažu, oni će se lako moći vratiti za par godina ako se obnovi brodogradnja odmah drugi dan natrag. To su ljudi vješti, radu sa metalima, inverterima i tako dalje. I ono što je treće, možda, ja bih rekao, ne najmanje bitno, to je ta priča vlasništva i gdje će ostati profit. Jer kad mi gledamo koliko Hrvatska plaća milijardi kuna uvoz energije i ako zamijenimo to što kupujemo naftu recimo od Arab, pa plin recimo od Rusa i električnu energiju od prljavih termoelektrana na lignit iz Bosne i Srbije, taj novac će ostati, vi ga možete uložiti u lokalni razvoj. Jer obnovljivi su dok ne izmisle, ne Bože, porez na sunce, još uvijek besplatno. To sam baš primijetila u publikaciji da ste bili naglasili kao sunce je u zagradi još uvijek besplatno, tako da još uvijek sunce barem možemo koristiti bez ikakvih poreza. Budemo realni, mislim, ovo je jedan civilizacijski iskorak lokalne zajednice kao što je gospodarenje otpadom i tu su promjene koje mnogima ne pašu, ne? Jer slobodan čovjek je zapravo politička provokacija. Dobro, ja bih samo još dao malo brojki na kraju za one koji su tehnički obrazovani. Dakle, moja kuća na otoku Krku koju je napravio moj pokojni otac trošila je godišnje oko 8000 kWh energije. Imala je spoj na mrežu 13,8 kW, to je trofazna struja. Znači ja sam se mogao spojiti, ja sam mogao napraviti fotonaponsku 13,8 kW, ali kako kod nas 1 kW radi 1300 kWh, ja sam izračunao da meni za godišnju potrošnju dovoljno 6,8. I napravio sam 6,8 kW fotonaponsku elektranu koja je koštala oko 70.000 kuna i spoj na mrežu oko 4.000 kuna, a država mi vratila 39.000 kuna. I od tog novca sam kupio baterije koje mi država vratila što sam malo dodao. To je jedno. Kad budem sad uzeo elektroautomobil, ako Bog da sljedeće godine, ove godine nisam imao novaca za to, onda ću staviti još 7 kW spajanje svog elektroautomobila od svojih solara od sebe i kupit ću se još malo baterije dodatno da imam veću autonomiju. Baterije služe ne samo da imam struje kada drugi nemaju, nego imam i kvalitetniju struju. Dakle, kod nas ponekad po ljeti padne napon na 180 volti i to je u vezi obiteljske priče. U vezi nas na otoku Krku mi trošimo trenutno oko 112 GWh električne energije. To će se prvo smanjiti, pa će naglo se povećati s elektrovozilima i praktički mi na Krku radimo 100 MW obnovljivih izvora energije, u miksu 60 MW solara, 30 vjetra i 10 biomase i bioplina, sa čime ćemo raditi oko 150 GWh i sa time ćemo zapravo biti energetski nezavisni. I to je cijela priča, dakle da vi kao pojedinac i da vi kao zajednica osmislite vašu osobnu energetsku tranziciju, da optimizirate. Ono što je isto bitno reći, da imamo 8 novih energetskih zakona koje stupaju na snagu. Prvi je već stupio, to je zakon o tržištu električne energije. Više ne morate imati jednog kupca, možete imati više kupca vaše energije i prodavača.
i ono što je ključno, omogućavaju se energetske zajednice su budućnost zapravo energetike, to kaže Europa, ne mi, i one omogućavaju da vi stvorite lokalni energetski ekosustav koji daje čisto obnovljivu energiju od vaših vlastitih potrošača. Pojednostavljeno rečeno, recimo imate školu koja po ljeti proizvodi, a ne troši, a imate hotel, pa po ljeti hotel preuzima energiju od naponske škole. A taj isti hotel koji po zimi ne radi, ipak nešto proizvodi i vraća 6-7 mjeseci po zimi kad je zatvoren energiju školi. Ili imate obrtnika koji ima strojeve od ponedjeljka do petka i troši energiju od vikendaša, a preko vikenda kad on ne radi, vraća vikendašu. Uz korištenje blockchain tehnologije koja omogućava da svaki kilovat-sat da znamo ko je proizveo, ko je potrošio, po kojoj cijeni, je li zelena, nije zelena, na kraju mjeseca ili godine kome 100 kuna. I sa time možete imati sigurno 30% manje potrošnje energije na nivou zajednice, 50% energije u startu. Pa evo Vjerane, ovdje ćemo završiti s našim današnjim podcastom. Hvala puno na ovom razgovoru, uistinu je bilo vrlo, vrlo informativno i vrlo zanimljivo. I stvarno se nadam da ćemo 2030. moći doći na Krk, na naše prvo energetski neovisno mjesto. A vi ste slušali ekološki podcast Zaklade Friedrich Ebert. Riječ na E. Podcast Zaklade Friedrich Ebert za ekološku i društvenu pravednost.